Ebi kwe risumbunuka mingisero mina loko risumbunuka rikutani rovula ku mina na wena se ya hlangana ebi himpela hi hlangana se hi ta hlangana kwala hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risumati wa Jim wa xithangoma wa xingiritano wa xicecano wa kunele wa ndandhatsi hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu kwalanga nda hafu bila ora yan'we awara ya mbirhi nhlekani lowu mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tu mingisero me kolonga kona ku ri wena timhaka tinga wa risumati wa Jim wa xithangoma wa xingiritano wa xicecano wa kunele wa ndandhatsi swi kwa kahle mingisero me u nga ta na timhaka to tala ta ko ti katsana ku tatana Nyiko Floyd Shivambu sisitiwile ku ye matsalani general wa MKP chana swi nga va swi vula yini leswiwani ke timhaka leti ta nxaxamelo wa vanhu lava va nga humesa mapapila kumbe ku nga huma vuxokoxoko bya ku nga va ku ri na timali leti hakeriwaka khale ka president swi na ntiyiso ku fika kwihi mhaka yoliya ke tlhandla kambirhi yin'wani mhaka yi nga koho i timhaka leti ta laha xitaratini lexiya xa Lilian Ngoyi la Abri xa ala ku hela swi tolovelekile ka vula ku loko ku ze ku sungula ti-project va nga tipolitiki mi to ka mi nga ni twi kambe van'watipolitiki a va hi rhandzi famani mi ya languta ndhaku loko ku ndliwa Medupi ku tirhe mali muni ka mali leyi a fanele ku tirhe Medupi ivi mi ya languta ku ndliwa ka patu leri matino ka xitarata lexi xi nga buluka lembe rin'wana xi Lilian Ngoyi xi xa van'wana va nge i Bree Street na namuntlha na sweswi veri xi nga hela kumbexani n'hweti ya Mhawuri haxawo ya swi le ku fambeni ti hakeri mitsi khampani leyi yi nga le ku tirheni hi yaliya yi nga tshama yi tsandzeka ku ndla substation mara yi tlhe yi thoriwa futhi a ni swi tivi ku mi fika njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo se hi buleni va ka hina hi twa ku n'wina mi angula ku yini eka timhaka toleto na tin'wana leti mi nga va kumeri na tona eka mixolo kumbe ka nhlekani lowu mingiseriwa me sweswiwani hi ta famba na tihi kumbe tihi leti mi nga na tona ivi kusuka kwalano laya ka hafu ku bile awara ya 12 ni lava hi vulavula hi tipolitiki ta vandla ra MK hi va rhambi na voko hi ta vulavula na vona va pfumeli se loko siku va nga ta pfumela hi ta vulavula na vona se mi ta hi byela ku miri yini hi vumundzuku bya tipolitiki ta MK ngopfungopfu lomu ka mi landzelela sweswi nga endleka ku hela ka vhiki ku ya ka vanhu vo fana na vadali Mpofu ku ya ka xitori xa matsalani general xa Nyiko Floyd Shivambu na sweswo hi nga tsakela ku va hi twa n'wangulo wa n'wina eka swoho hi ndlela leyo kambe xivutiso lexi na ha ku vutisaka xona i xexa ku kahlekahle hikokwalaho ka yini timhaka ta van'watipolitiki mi hi zonda leriya ra ku mi nga vileli ku ntirho wa hela kumbe lava va ti-administrator lava hi vo se va nga mi tekela matimba lera ra ku a ma ha swi koti ku vona ku endleka yini ku na kulukumba n'wana hi nga tshama hi vulavula na yena laha kha ku a vulavula hi timhaka ta mintirho ya le Vhembe ni teka nomboro ya yena a yi tirhi nomboro liya hi ku a ni na ku landzelerisa hi ta kota ku twa ku kahlekahle ku endleka yini hi ku vanhu va ha vulavula hi swo a swi heli tin'wana ta timhaka leti hi nga ti langutaku hi ndlela leyo ni twe kulukumba Chabalala a ni ri nkosini ka Siyandhani hi ku hela ka vhiki va vulavula hi timhaka ta load reduction leyi ndlekaku ka Siyandhani va vulavule mhaka yin'wana ya kahle ngopfu leriya ni nga swi ni tsakisile ku kumbexani siku rin'wana hi fanele va nyika nkarhi va ta vulavula la ku na tindhawu to tala leti nga le ku hluphekeni hi timhaka ta load reduction mi twa ku loko va kha va vulavula na vaaki a va ku va kombela ku vaaki va endla yini va ta ni pfuna ndhuna Braweni hi kuma tinomboro ta vo Muchavi hi kota ku twa ku va angula va ku yini va nga pfuna va nga dyondzisa rixaka yini hi timhaka leta load reduction hi ndlela leyo kasi swin'wana ni nga swi vona loko hi ri kwalaya hi hava hina tinsimu ta Xitsonga hi va ka hina leti hi nga yimbelelaku a minkosini ni vula ku hi hava tinsimu ta Xitsonga leti hi nga yimbelelaku minkosini hikokwalaho ka yini ka hi sindzisa ku yimbelela tinsimu ta Swisotho Swizulu hi hava ta Xitsonga loko hina hi titsan'wa hi ta tekeriwa hi mani nhlokweni a ni tshamile backseat leyi mara hikokwalaho ka yini va ka va nga ri ku
ani mani swi koti ku sungula risimu na anga kona mulweri un'wana kwawa a ta va ni ri tekini a ni ri twanga vanhu va nga yimbelela swi mi swa ni bora se na ku mi hlayela papila leri katsongo leri ni nga si teka mingiseri ka 0860002543 hi twa timhaka leti mi nga na tona kwala mi nga kona papila leri lava ku ri hlaya ri tsariwe hi Xinghezi kambe ni ta ringeta ku ri hlaya hi ni kha ni ndla vuhundzuluxi se ni nge ri hlaya hi Xinghezi ni ta va ni kha ni ri hundzuluxa a ku ni kwala ku ta kombela ku pfuniwa tatana Khalanga Pat Mathebula ni kuma i tsale vito rin'wana ni tivi ku hi rona na kambe i ri ku na sesi van'wani va vitaniwa ku Connie Ferguson va na khampani ya vuvekisi va ni kombele ku ni endla vuvekisi va ku loko no veka 1000 ni ta kuma 47000 hi endzhaku ka 24 wa tiawara ivi ni hakela 1000 loko 24 wa tiawara ti fika va ku hakela 500 ku mali ya wena yi ta reflect ka bank account ivi ni hakela mali yaleyo se va ku kahle a wu fane hakela 700 ku mali yi ta kota ku reflect se ange ni tshamini ni swi hleketa ivi ni hetelela ni hakela 700 still mali yi nga humi se sweswiwani ve ri ni hakela 500 swi nga leswi ni teka wena Khalanga ku ni pfuni hi ku se ni hakele mali yo ringana 2200 se sweswiwani u ni tshembisa ku loko no hakela 500 ni ta kuma 50,000 rand se na chava ku loko no ya mahlweni ni hakela swi nga ni kombela mpfuno wa wena 500 ni nga hakela mara na chava ni vone mi kha mi pfuna van'wani se hi yo mhaka ni nga ta ni ku ni kombela ku pfuniwa i va vula vito a ku huma nkowankowa sa ni nyika nomboro ya yena a nga hlamuli loko ni n'wi fonela a ku ntukulu wa mina na yena u lava ku invest hi 2000 rand ni ta ya yimi a sungula va hakela mina ku sungula swi ti komba ya ni kombela ku pfuniwa se sweswo okay hambi vo Khalanga wa pfuna leswi le rivaleni a mi twi ni vo hleka swi le rivaleni va mi be nhloko na vele ku be nhloko futhi swi swo koma nkomisi wa swo i ku va mi ba nhloko kumbe vele ku mi be nhloko hi vuyile la hi ri koho ku hela ka vhiki kambe a hi tweneni nongo ra ka Afrika wa vulavula se u ya mahlweni ka 0860002543 ku na mingiseri la layinini mani ni ri teka riqingho ra yena endzhaku ka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi amukeleni mingiseri loyi ni hlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM mi hlekani ni njhani epfukeni n'wina mi njhani epfukile ina ni vulavula na Sipala Vito mi ngo tlhamu phela loko mi ku mi vulavula na Xikala Vito mi tlhe mi ku halo phela hina hi yingisele ku lava ku ta twa ngoma ri yini na xilo xa mapholelo na xilo xa matholelo a mi manjani na xilo xa matholelo vanhu lava hi nga tsala interview ya security etikweni ka Ribungwani a hi tsala interview ya agriculture Hlanganani ya security so hi tsale interview hi ti 3 ta August so ri hi tsale interview hi ti 13 ta August hi ti 14 hi foyineriwa hi contract leyi nga the lady boss security va hi foyinela va hi teka tisayiti ta hina and then hi ti 19 ku tlhe ku tswala ku ri contractor i vuyile a ta thola kambe va ku interview la hina a yi fambangi kahle se ku thoriwa hi xikhephani se hina hi na problem hi twa ku vava ku va hina hi nga tsala interview va hi humesiwile hi ti 1 ta September yi nghenini the lady boss aka agriculture Hlanganani
lava va nga thoriwa hi xiphephani va nga ku tirheni hina hi nga nghena hi nga tsala interview a hi thoriwanga hi lo tshama se na problem aka sweswo ku ri interview hina hi nga tsala swi ku a hi vulavuli nchumu ku vulavula xiphephani ende lexi xi nga na qualification xa pfumeleriwa ku va munhu a langa xiphephani na ene ku ri ku certificate munhu i va a lo tsala i xikolo lexiya xi kombisa ku wena wa swi kota kambe a ni ngo xin'wana mhaka leyi mi faneke mi nga yi rivali i ku vutihlamuleri bya ku thoriwa vanhu va njhani swi le ka muthori ya endzhaku ka loko mina ni swini ku i tlha a vuya hi ku mhani na nambara ni fonerile ni vutisa a ni twa ku ri n'wina mithembu ya mi ta thola a ku eya ni foneriwini ku mithembu ya mi ta thola lexi nga kona vanhu a va pfumelanga ku tsala va lave xiphephani so mina ni thorile ni hetini a ni nga ha vuyeli kona mina phela a ni weli ka ribungwani ni wela ka Magoro CV ya mina mi yi vona ku hi hlamusela ku yini a ni swi tivi ni twa ku byeriwe vanhu hinkwavo kambe a ni sayiti leri le kwihi sayiti ri le ka Hlangana ni Agriculture ya Ribungwani se ka Ribungwani se ivi vinyi va ndhawu va ku a ku thoriwa ka Ribungwani ntsena vinyi va ndhawu vo lo foyinela ku ri a tlheli a vuya a ku thoriwangi kahle leswi hi nga swi tiveki ku ka ku nga thoriwangi kahle hi loko ku te yini ku tsariwini interview ende hina hi nga tsala interview a hi vangi na ti-complain hi ku komba ku ri hi pasini contract i pfuke hi ti-14 a hi fonela ku ri hayi teka tisayiza vula ku jakete buruku timpangu ta mi fonela ku hi ta sungula rini ya se ku mi ta sungula rini mi lo byeriwa kunene hi nomo a ku na nchumu xi nga tsariwa laha loko a fona ti fone hi ti-14 ni vula ku hlamulani xivutiso leswi ku hi swi ta hela ni ri n'wehe ku mi ta vuya mi ta sungula rini ku tirha a mi tsaleriwangi swona kunene ke i xivutiso lexi ni mi vutisa xona okay mina ni lo vona hi ti-1 ku nghena lava va xiphephani anti mina lo wa ku tsala hi hana ha nghena ko va n'we ntsena hi vambirhi hina va ka Magoro va le Tiyani i ku ri ku nghene lava va nga langa xiphephani ku nga nghenangi lava va nga tsala interview a ni kwalano hi hindzile kasi se laha hi hindzile ku muthori hi ya teka xiboho xa ku ye i swi lavisa ku yini ka ntirho wa yena kambe lexi xi nga salaku ku nga lava ku tiva ku lava va nga yi n'wi cincisa a va n'wi cincisa va langute yini hi ku ka agriculture a hi le ka Ribungwani ka agriculture eka xitiko hinkwaro leswi vulaka ku a ku ta tirha munhu un'wana na un'wana swi na mhaka ku yi le sayitini ri le ka Ribungwani hi ku i agriculture se leswaku ku thorisiwa ku yini swi vula ku lexi xi lavekaka i ku muthori wa n'wehe loyi n'wina mi nge mi na tinambara ta yena mi ta fane mi hi nyika tinambara ta yena ivi a ta hi byela ku hi i fonele hi mani ku a n'wi cincisa ivi hi ta kota ku landza loyi a nga n'wi cincisa ivi loko a nga hi hlamuli hi ta ya ka agriculture hi ku ka agriculture va nge ti va ta veka sayiti a ka Ribungwani ivi va ku vuyeriwa vanhu va ka Ribungwani ntsena swi nge vi ntiyiso sweswo so hi mitweriso wa mina hi ta yi landzelerisa sweswo a swi koteki muyingiseri wa mina ku loko a vo i project ya ka Ribungwani swi kahle project ya ka Ribungwani a ku vuyeriwa vanhu va ka Ribungwani ene ka Ribungwani le ka hina a ku vuyeriwa vanhu va ka Ribungwani ntiyiso sweswo mara leyiwani a hi project ya ka Ribungwani i project ya ka agriculture se swi nge vi ntiyiso ku hosi kumbe mani a nga ku a ku tirhile leswi ku ri ku swa ka agriculture a swi koteki sweswo ko va ku na to tihosi loko ku ri ku va vurile sweswo swi vula ku va nghenelela na le ka leswi a swi va fanele va nga ngheneleli kona hi yo mhaka vaaki va hetelela va tekela hansi tihosi yimelani le kule ka swilo leswi swi nga mi laviki n'we mi fambisa tiko mina khansele mina yini ni vula loko ku ri ku i ntiyiso leswi seseliwa swi vulaka kambe hi ta vuya hi landzelerisa yaleyo ni tshemba va ka Ribungwani na swi tiva ku ni ta va kume va ka hina va ta hi pfuna ku twisisa ku vo va tiva yini na luwa wa muthori na vo va ka agriculture
Ai va ka agriculture xikwembu xi to va kona loko va kuma tihomu le ku feli hala hi nkhwankhwa loko hi va lava hi va kumi se areti kumbexana hi ta va kuma sweswi a hi ku tumikisela man 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Ahee, mi ta va kuma. vai Va lava ka agriculture. va tika vanhu valava Okay. Mi ri yini? Bullset, ni mansunguna hi leyi ku komisa. Loko a hi kota ku twisisa na ku hi twelana, nongonoko lowuwani hi wu support khale, hi tlhe hi wu rilela wu va na nkarhi wo tala. So, a ni ta kombela ku maybe loko vafambisi va xitichi vo swita va veka nongonoko lowu ku nga ta ku vanhu va ripota swirilo ka woho laniwa hi twa timhaka ta tiko ku komisa ta hindza ka sweswo laha ni la ku vulavula hi yo ngopfu hi leyi ni twe hi vulavula ngopfu vhiki leri helaka hi mhaka ya vamathekisi ku va xanisa vanhu la patwini swi nge te yini ene hi ntiyiso swa endleka mara lexi ni xi vonaka i ku va teka advantage ngopfu vakulukumba lavayani ku ve swilo swa vona a swi tshamisekanga siku rin'wanyana ni tshama ni twa un'wanyana a vulavula hi mhaka ya ku reason ya ku va fositela vanhu ku va khandziya laha hi ku vanhu va fanele va hlayiseka kumbe yini mara ku na renki yin'wanyana ni yi tivaku kwahala Mpumalanga yi na almost 60 ya titaxi a ti na tiphemiti to renka laha swi vulaka ku ri vanhu lava khandziyaka titaxi ta va hlayisekanga xo sungula. And then xa vumbirhi a ndzi tshama ni vona taxi especially ka local leti loko yi chicha munhu yi n'wi chicha yi huma patwini yi fika yi yima laya munhu a chika safety kahle va chicha va yime henhla ka patu vuhlayiseki lebyi va ngo va na byo hi byihi inkombo pheta ni nga lavi ku tatela van'wanyana. kambe xivutiso ku ta va ku xana swi nga vula ku vanhu loko va ri ka mabindzu ya muxaka lowuwani nawu i wa vona Va mfumo wu va nyike matimba nkarhi walowuyani loko wa ha lava ku lwela tiko freedom va ti kuma va tinghenelerisini henhleni ka swona se va ti tinga ku na vo i mfumo henhleni ka swilo leswi humelelaka today va wu control langutisa tindhawu hinkwato lava va fikaka va endla strike kumbe va endla yini va yingisiwa fast ku tlula na vanhu lava va hluphekaka hi mati gezi ya so i mfumo lowu nga hi onhela wu tlhela wu nga ha koti ku landzelela hikuva a va ha lava ku wina na voho va winini a va ha langutisi ku ri lava nga wona koho hi nga famba hi lunghisa ku yini wa swi vona then swa fana ku hala ka gezi va byele vanhu va tshembisa swo tala namuntlha vanhu va yime hi ndlela liyani va nga va byela hi yona a va ha koti ku vuya hi le ndzhaku va ku hawa a hi lava ku wina a hi nga ta swi kota swilo leswi kumbe a hi swi vonela kule a hi nga swi tivi ku swa tika loko se u ri henhla ka swoho se hi ta kota ku endla hi ndlela leyi swa va hlula ene loko mi vulavula mi kutani leyi ya ku vanhu va loko ka ha dyondziwa timhaka ta psychology eswikolweni a va hi byela ku ku na positive reward na negative reward mi se swi xiya ku vanhu loko va kombisa ku vilela onge ti vo va tuva ku tlula vanhu lava va ngo tirhisela milawu va ku hi tata heta ku khalango hi kombela mi ngetela nkarhi ku tlula loko vanhu va ta va khome swigiya na yini yini va fika ku hey hayi ngeteleni nkarhi iye so swi hoxekile swi ya kasi ku vulavurisana na ku u vulavula hi ndlela ya kahle vuton'wini hi swo swa kahle vanhu lava nga tlhariha ku hindza mpimo va yingisela loko munhu a vulavula ku tlula loyi a haxaka loko a vulavula na mi twele papa ni khensile buti wa mina khensa mina a khensa 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi hi nhlekani Mpfukile. hi pfukile minjhani Mpfukile. Ma swi kota ku suma mo chava ni swi twisa. Ena mi tshame khoneni ya kahle ngopfu loko a mi lo ri ba mi languta hansi va nga ta mi vona. Ni kombela ku khombanyana leyi ya Floyd na MK. ya Matiwa ni tshame hansi ni ku ni le ku tivutiseni ku kahle van'watipolitiki va la ku tirhela hina kumbe va la ku tirhela vona a xikhwameni xa vona na ni nga vuya ni tlhe ni yima na n'wina loko mi ku va hi zonda because loko mo langutisa botpet swilo leswi swi nga vulavuriwa hi Floyd ni nga swi teka mahungu a swi hlanganeli a ni i kombisa mhaka ya ku
yena nkarhi lowa ka EFF va va against mhaka ya Zuma na ti-case leta ti ri kona and stuff i kombisa ku a ku ri na vanhu lava va nga va fida hi information ya wrong ma swi vona se loko va va fida hi information ya wrong and then hi ku ya hi yena i yi tekile wun'wana hi loyi na ye i ri no yena hi nga former MK na va president Zuma by that time so ni tikinga kumbe va khomeriwe ximoko vanhu lava botet a ni tshembi ku ri ntiyiso swilo leswi va swi vulavulaka hinkwaswo ni vona nga ku va khomeriwe ximoko ve le ku khayimiweni tanihi tidonki loko ti ri ku rimeni ku n'wina mi famba aka layini leyi mara va mi vula yini laha mi vula va mani ni vulavule hi vanhu vambirhi ni vulavule hi advocate ni vulavule hi Floyd yeah so vanhu valava va ri vambirhi remember advocate va hambise ku va nga former MK na Zuma by that time why va nga vulavuli na Julius ku phela mina ni hlangane na Zuma hi vulavule leswi na leswi Floyd sweswi i ri no a va fidiwa hi mavunwa hi mhaka ku se i le ka xitulu xo karhi wa nkarhi lowu a ri laha ka EFF a nga vuli ku hi fidiwe hi mavunwa a hi swona leswi Zuma hi n'wi hehlaku hi swona se ma vona ku ko va na munhu loyi a ni tivi ku va nga va khayimiwa hi ximoko xa njhani vo va khayimiweni vanhu lava mara ku ya ka nkarhi na mi byela kwala ka nongonoko wa n'wina vahleri va n'wina wa hina wa mina na n'wina na n'we mi kona a ri mi 10% kwalano the between so tesile but vanhu va hina a hi veni careful ka politiki leti ne metwele ai kumeni tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ai amukeleni bongi n'wamn'wanati Maluleke ya bongi khenseli bongi n'wamn'wanati Maluleke fambise sweswo na tlhokomaka ta mahungu ka siku leri ra musumbunuku ku nga na mpfula swinene namuntlha la ni nga ko hinkwako la ni fambaka kusuka Giyani a ku ri na mpfula ku fika kwala se un'wana ri hi nga twi munhu a kha gungula hi mpfula sweswi handle ka un'wana ni vulavula na hi tolo na madiyama ka ku loko a yimanyana masiku mambirhi hi tsukula hi tisa leswi hi nga ka swo kamba swa ha kotisanga ka timinete leti 30 leti ni lava hi vulavulanyana hi dzika tipolitiki leti n'we mi ti twisisaka kahle n'we mi ti landzelelaka kahle a hi vulavuleni ku la ku endlekeni ka yini la i ncuva wihi wu nge le ku tlangiweni i muravarava wihi wu nge le ku tlangiweni i chance yihi yi nge le ku tlangiweni hi ku vona ka n'we loko mi languta leswi swi nga swi tshamisa swo swilo mi vona ongeti hi fike njhani la a hi ku tumingiseriwa mina le ka 0860 002543 ta va na muhleri loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we kambe sweswi ha lava ku twa wehe muingiseri wa mina ni vone n'wana ni rhumele video ya timhaka ta van'wani maphorisa va kha va hlaselana na vanhu va kha va ringeta ku va komba ndlela loko hi vuya mahungu ya misava kumbexani hi nga vulavula hi yona hi twa n'wana kumbe ri yini kambe sweswi a hi sunguleni ni vulavula hi tipolitiki ta tiko lera hina leri ku hi mpela van'watipolitiki lava leswi va swi vulavulaka i swilo leswi hi nga swi tshembaka ni vula ku hambi ku ri vona nkulukumba Julius Malema va ha ku vula a khale ngopfu na vo va kombisa timhaka ta ku a ku nga leswi a va swi vula ku ri principle ya vona tanihi vandla a ku ri ntiyiso swa ha ri swo hi yo mhaka va nge pfumeli ku tikuma siku rin'wana va ri xirho kumbe vandla hinkwaro ri khinsamile ri ya nghena ka vandla ra MK kambe matsalani general loyi a ku thoriwaku i vula swin'wana a hi tweni ni lava ku sweswiwani n'wina van'wani hina hi nga ti heti ku kahle tipolitiki leti hi ti miyalela hi yingisela lava va ti twisisaka ku va hi hlelela tona hi tlhelo rihi hi kota ku anamisa miehleketo hi ndlela yeleyo wo sungula hi loyi i nhleka a hi njhani doctor papa mina hi pfukeni minjhani hi pfukile man a kenza leswi ni nga zama ku hlamusela ka party leyi before nkulukumba Zuma va sungula party leyi va sungule va nghena underground va languta ti-support ta vona from ka tihosi ka tikereke loko va kume support yaleyo va tshame na tipolitiki hinkwato leti va ti tekaku ti ri ta ti kokelaku hala ka left va vulavula na vona va ATM va EFF na vanhu hinkwavo va ku vanhu va Xikwembu hi na probleme ANC leya hina a ya ha endli leswi hi swi lavaka hi nga hlangana hi endla muhlangano wun'we na ku va na probleme yin'we ka tipolitiki ya ku EFF hi nkama waloyo a yi ri party leyikulukumba yi ri number 3 yi ku no loko ku ve hi fanele hi hlangana a hi sunguleni tin'wani tiva hi tala ka EFF problem leyi nga va kona ku va ku
ni na problem tatana Zuma va hlamusela ku vanhu lavakulukumba na vanhu lava kereke lava nga vanhu xikulukumba va ri nhlangano wa n'wina a wu hloniphi. Floyd lowu mi vulavulaka hi yena a hlamusela ku hi ku sweswi hi le kusuhani na ti-election a hi tshameni a hi yeni hi ya electa n'wana na n'wana a tiyimerile. Loko hi ta vuya hi ta tshama hansi hi ta vulavula ku ku endleka yini hi laha swi nga sungula kona. Se a ku na munhu loyi a nga tumbeleliwa kumbe yini. Problem hi yaleyo ku a va twananangi vafambisi va EFF ku EFF a yi dlayi ku sungula pati yin'wanyana. That is the problem. ivi se swi hi fikisa kwala hi nga koho namuntlha sweswi hi vulavula tatana Xivambu se i SG wa MK. Yes. Swi vula yini leswi? No, ma vona loko ku sunguliwa laya partilia because na vona leswi tatana Zuma va hlamusela swona loko ku ri na partilia yin'wanyana. They never believed ava tshembangi ku va na support. That's why va yele na le. Se Floyd se a sungula ku languta ku fana leswi vulavula ku kuna swilo swin'wanyana leswi Floyd a swi vulavulaka a nga swi vulavula. Loko mo langutisa the last loko va pfumelelana ku hina na EFF hi nga rhuketela loko hi kha hi campaign. Floyd yi vulavurile ku kuna swilo swo tala mani loko ni sungula ku cheka politiki leyi. Hina nga ku hi sisiwile hi famba na flow. Ku nga va ti-media ku nga va yini mara sweswi loko mina ni langutisa politiki ya hina certain thing a swi make logic. A nga sunguli ku swi vulavula hi mhaka ri ka EFF na loko a kha address yi ta mi byela ku loko ma langutisa ti-clip ka mina na laha ni salaka ka maphepha a ni sungule ni vurile ku vanhu va Xikwembu ku na laha hi nga lahliwa kona a swi na proof ene loko ni sungula ku va vona tatana Zuma u nga ku leswi va swi vulavulaka vona va swi twisisa. Musi mo tshaha a mi vuli swona na n'wina mo tshaha n'wina na n'wina mi vula swona ku na laha ku nga fika vanhu va lahliwa. Mina i khale ni nga ni swi tiva ku na laha hi nga lahliwa. That's the problem. Lahliwe kwihi loko ku endleka yini ni nyikeni xikombiso xin'we mi nga si famba. Xikombiso lexi ni nga mi hlamuselaka xona loko ku ya lavisisiwa ku va vulavuriwa ku tatana Zuma va na yindlu leyikulukumba Dubai ku endlaku $500,000 hi lavi vimbhoni a byi kona. Maswisa se media wu tshama u kha u famba a kha u vulavurisa sweswo se hi byi kumile loko ku yiwa ka state capture. Loko mo langutisa vanhu hinkwavo lava a va vulavula ku no state capture lexi loko hi vulavula ku na ti-government ku na ti-big company leti nga investor before ka Eskom. Swilo sweswo a swi vulavuriwa ngi tatani Zondo ku leswi na leswi nga vulavuriwa hi valava famba swi ya lavisisiwa ni kuma leswi na leswi hinkwaswo leswi nga vulavuriwa loko swi ri against tatana Zuma hi swona leswi nga namisiwa se a ku na fair balance. That's why na sweswi a vulavula ku loyi a nga na evidence ka state capture loko hi nga lahliwangi a ta vulavula ku tatana Zuma va endle lexi. A ni ri state capture a yi nga vuli ku tatana Zuma va endle leswi kambe a yo vula ku ehansi ka vurhangeri bya vona ku endleke leswi. Se a ni lava loko va kha va vulavula ku endleke leswi na leswi na leswi ku na laha ku ta va ku vumbhoni lebyi byi fanele byi vulavuriwa ku okay loko mi ku endleke leswi na leswi na leswi swi fanele proof ya leswi nga endliwa because issue leyi mi kumaka ku vanhu vo tala a hi famba hi yona hi loko lava va nga fika va hlamusela ku tatana Zuma va rhumele vanhu va ka Gupta ka mina ku va vulavula na mina leswi un'wana na un'wana a nga deny na vona va nga deny ku i ntirho wa vona ku loko ku ta munhu wa business va langutisa ku i mani loyi nga ka business va ku famba mi ya vona na tatana Pet hi vo va nga khoma business a va vuli ku endla ni corruption. Se loko mi vula ku mara loko va fika le va nga vula va ku ya phela hi rhume hi hinde hi le ka khalanga leyi ka vete hi ta kwala se loko ze fikisa sweswo se vete tatana Pet loko mo vipfili ne mi fanele se mi sungula ku hi swihi leswi ni pfumelaka ku swi endla because loko mo tshama kwalaho hi n'wina mi fambisaka nongonoko walowo mina ni fika laha ka munghana lowunene a n'wina ni kona lani ku ni rhumele hi tatana Pet va ri ni nyike ni yini loko i tiva ntirho wa wena i fanele tisa ku okay loko tatana a ni lava va wu tiva va susiwile matsundzuka loko ku susiwa nkulukumba luya i mani Maseko loko a susiwa ku nghena tatana na le ka leswa swa vuhlanganisi kumbe ni khomeleni tani hi ta hetisa i mani sungula ni ku tala hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula.
sweswo mingiselo Munghana Lonene FM mingiselo a hi yiseni a na ha kombisa ku Yes. hi xikombiso lexi u nga mi vulavula hi xona xa ku loko weruni wo vupfa loko va ta ka wena a wu vheti ku leswa koteka leswa kambe va susiwa loko va komba ku swa koteka tatana Maseko loko va suka ka GCIS ya ku ya tatana Mzwane Lemanyi a ku ri va tshaha sweswo ku a hi kha hi sindzisiwa ku ya hala mini ala no loko mi tiva ntirho wa n'wina Butete mi endla so mi nge ni mi nyika xikombiso lexi nga endliwa hi koko loko ka ku vulavuriwa hi leswa ti-PP tatana Zuma va ze va veka na date va ku rini Eskom yi ta endla ti-PP koko a fika a hlamusela ku a hi na yona mali yo endla ti-PP ti durha ngopfu hi ta tirhisa malahla loko mi lava ku ni swi endla ku loko swi ni yimelela tsalani hansi wena hi ku hi tirha aka Eskom i vona yini a hi qhuvekeni na malahla la until hi ta va na mali ya right ya ku hi ta kota ku endla ti-PP loko i swi tiva you stand by your hi decision ya wena loko va mi fosela sweswi a va ta va kha humesa vumbhoni va lava va nga humesiwa ku hi leswi va nga swi tsala hansi va ku hina hi endla swilo leswi hi arile that's why hi hlongoriwile sweswi i ku va te na ku va ku se a swi fani loko mo yingisela that line ya va koko na va Brian loko va mi hlamusela sweswi ni ta va to ku vanhu lava ku na ti-facts leti va ti nyikaka na sweswi ku fana na ku a Eskom loko ya humesiwa hina hi humesiwe ntsena hi mhaka ku a hi alana ti-PP ene va endlile swilo sweswo loko va tisa di-rater laya a nga tivi nchumu hi va na ti-load shedding hi fika na ka stage 6 va n'wi vutisa sweswi a ku ni mi byerile ku mulungu leyi a nga tivi nchumu a va phusha ti-PP se ti-PP ti nghenile hi leswi hina hi nga fela swona i na vumbhoni na a ku hi lebyi vumbhoni se loko munhu a vulavuli a tisi vumbhoni nemetwerwa kensile nga na mali kensile 0860002543 tipolitiki ta Afrika-Dzonga un'wana hi loyi nteri la mdzika la mi va twile lava nga sungula xiphemu lexi se a na mtshemba hi loyi un'wana enhleka ayi Butete papa ni yima ka marito ya n'we lama nga te ku va tipolitiki a va hi rhandzi vo hi kayakayisa va tlanga va ya hala ma swi swi vulavulaka hi SGU lontshwa wa MK i ri na a vo yo hambukisiwa sweswiwani i langutise hi vuenti a nga voni nchumu xa wrong eka president wa MK a hi ntiyiso hi ku vona ka me a hi ntiyiso i timhaka ta ku loko munhu a kuma kwati lebyintshwa hambiloko ku ri ku nuna loyi a nga hlangana na yena nkarhi wani kumbe i njhani lomi njhani a nge hlaya swa ku fana i wrong i ta n'wi themela leswi a nga hi xiswona a hi miyeleni wu ta fika nkarhi lowu a nga ta humela erivaleni a ku leswi a ni swi vona la a ku nga ri swona kambe xiphiqo loko nkarhi walowu wu fika matsundzuka ku tshame ku va na nongonoko wun'wana ka thelevhixini a wu rhurheriwa hi nkulukumba wun'wana wa hala ka Mhlava hala wa vateki va mahungu va ndhuma tatana Given Mkhari va kha va rhurhela nongonoko walowo ku ri na tatana Thabo Mbeki ma wu tsundzuka vanhu vo fana na va tatana Julius Malema va nghena va ku hina hi nga swi a hi nga nikiwangi vuxokoxoko byona hi yo mhaka a hi kha hi susumeta ku khale ka president Thabo Mbeki va suka se loko mi ta tisola endzhaku ka loko se ku lahleke swi swo tala kumbe ku lahlekisiwe tiko swa ta hi pfuna yini a swi pfuni nchumu ku ma vona sweswi loko se hi vela ka president Mbeki i accuse swa ku tala ngopfu leswaku nga ri ntiyiso loko ku i tumbuluxiwa i phepha leri ri nga hetelela ri va ri tumbuluxe hi Magupta a ku ri a ri fanekele ri endla swa ku no president wa MK nkarhi a ri president eka ANC i fanekele a vonakala a ri munhu loyi a nga nene eka un'wana na un'wana ku fanele ku vulavuriwa hi yena ngopfu swilo swa right wa swi vona so leswi swi nga hi xiswona a va hi rhandzi hina as hi nga vavhoti va South Africa kumbe vatshami va South Africa why because of it's like no va suka va ya hala i yini lexi va xiyela kala no loko ku ri ku mpelampela va la ta pfuna yena loko va ti swilo a hi swinene loko va ta suspendiwa ka ANC va ti swilo a hi swinene va pfuna EFF loko va fika ka EFF va phusha loko sweswiwani loko luya a humile vona nga ku a swa ha lungi a humile a pfula ye party hi la va n'wi landza va ri ku vanhu a hi nga swi vona swi nga kahle i yini lexi va xi endlaka ngopfungopfu vanhu lava va ntwisaka mbilu ku vava i vanhu lava nga dyondza va advocate hinkwavo ka vona i yini lexi va faneke va xi endla tiko u endla njhani ntirho wa ku va wena u yimela vanhu tlhela u suka eka tipolitiki
u tlhela u yimela munhu luya there is no way na voho lava a va lunghisi tiko hikuva va yimelela swilo leswi swi nga wrong hi timhaka ta ku va ta kuma imali ntsena so va tipolitiki a va yi rhandzi Buttpet leswi va swi endlaka i ku tlanga hi hina as like hi nga va voti hina se loko va nga va nga yi rhandzi hi ndlela leyiwani hi ta humisa ku yini hi ku onge ti to ya hi mbombomela langutani sweswiwani tiko verini xitarata lexa xa Lilian Ngoyi lexa Bri xi le ku tsandzeni ku hela sweswi ha veri ku na kontraka hi ta huma amicably hi ta twanana ku ta yin'wani kontraka leyi humaka hi leyi yi nga na matimu ya ku yi tsandzekini ku ta project yin'wana mati wa ku sweswo Buttpet swi endla yini kana ntsena ku hi vulavula swi helela ku swi nga ta va swi helela kona swilo swa fana ti-extortion swa vulavula hi swona i sweswo a swi teka swi teke malembe na malembe swi karhi swi endleka a hi xihundla loko u kuma tender va ta fika na majama ku byaka fanele so much percentage u fanekele u hakela ka ndhawu u sala wo nga ha ri na nchumu wena a wu nga ha swi koti ku tlhela ku ya mahlweni u fanele ku hakela u xava material wa na vatirhi kasi u nga ha na nchumu so leswi swi endlekaka loko vela back to ka ku fanele lava a va hi rhandzi ende a ku na lexi va ta endla xona loko ka nkarhi wun'wanyana a ku na munhu loyi a ku na politic party leyi nga ta va yi endlela vaakatiko swilo swa kahle a yi kona vanhu lava va ta tifumisa ntsena a ku na nchumu xi nga ta xi ri kona vona swilo swo kwala va nga yako va nga va fumbana kona vo phakana switulu a ku vulavula nchumu a yi tshame hansi hi discuss swa ku yini kumbe yini a ni ya ni vutivi bya Floyd ne a ni na mhaka na swona mehe no va munhu loyi ntsena ni ngo vhota ntsena a ni na membership ya any party mara loko swilo swi wrong a hi fanekelanga va yima na swilo swi ri wrong ende voho hayi ku a va swi voni va swi vona kahle swilo swa swi endleka hi swona voho va fumbana le hi corruption ya voho hinkwavo ka vo lava nga le va hlayeli hinkwavo ka vo Buttpet ta sweswo vanhu lava va nga involved any corruption leyi nga ko South Africa mavito va mako hinkwavo ka vona kambe swi ta vava loko hi nge vuli ku va fumbana leyi va ri na corruption hi a ni ngo handle ka loko ri ku va voniwe nandzu ku na loyi a nga voniwa nandzu kumbe hinkwavo hehliwa swiyehlo sweleswo Buttpet swi nge loko xivulavula lexi ngo fana ku na na ximusi nga ri na ndzilo swi nga hala hansi halaniwa vanhu va lava va swi endlile mara andre vota ku vutlharibyo byi nga va byi ri kona eka Zuma hi byi bya kona sweswi lowun'wana a nga nghena a nga te ku va corruption ku a ku nga ri na nchumu mani khoma nga nchumu me tiva munhu loyi a va ri scheme xa one na va since lo a nga hundza 7 timini may soul rest in peace ku va na isha ko ke fanele ku va endla swilo a va suka va ku hina hi ta ka office number 1 ePitori a nge byeli nchumu hina hi xin'wana ta ePitori ku ri kumba lewani a comment la mantirha ko a tirha ku clean mara i hetelelisa a tikuma a ri le ka poor position airport ku ri yinti manga ta ku fanda ku kumba lona a khomile vuthari bya yena a xin'wana xa mutasheni a xi nga ta va xi recordiwa ehansi matsundzuka ta xikamisa ka loko nghena ka magupta a wu fanekele u nghena n'wana nchumu u tlhela huma n'wana nchumu loko matsundzuka mhaki lwa kumbe fikimento a nga hetelela ku na issue ya ku a ku i nghena ku masitubu swi ri ka va swi hlela sweka swi ri swingani loko a vuya mundzuku loko a hlela se swi less va swi fale ndhawu liya va yi lunghisile va yi ri hi ndlela yin'wanyana a wa ha tiva wa ha ri na evidence so that's why ka ku ri leswi swi va swi endleka hinkwaswo swa swona va swi endle ndlela ku fana a wu nge vi na vumbhoni mara va swi ri kona mara ri lava ku se hi tshembele ka n'wina tshembelekile leyi namuntlha jaji a nga kuma agentiru a swi endlekela hi vo mani hi timhaka ta yena a swi boxeka tsutsuma a landza a ya le ku ta ku va sirheleleka so a va hi rhandzi hi ku komisa a va na mhaka na hina vo ti jikajika va jika kona hina hi tshamisa swesweleswo every day Thanks, Buttpet. Inko 0860002543 wa u ri yini hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula un'wana hi loyi mingiseri i commitment a yi se ba awara yan'we mahungu misava loko hi vuya ku na muhleri loyi nga n'wi lulamisa ku a ta hi pfuna ku hlayela timhaka ta tipolitiki ta tiko ra hina i nhlekani papa ikukile ngomina ya mina no vana xivilelo hi varhangeri lava leswi va endlaka swona va tlanga chess hina hi va vahlaleri sweswi ANC Women's Commissioner i triangle loko a ku na ti-party letin'wana leti tlangaka laya ka ANC i EFF ANC na MK i ANC hinkwayo leyi nga huma commissioner se hina hi vahlaleri loko va ri ku tlangeni ka chess ya switulu a va le ku hi pfuneni ka nchumu
kambe hi nge vuli ka va hi pfuni hi nchumu hi ku a ni phela vanhu lavawani va nyikiwa matimba hi hina hi nge hayi swi ndlisa leswiya i mhaka ku na kun'wana a hi pfuleki miehleketo hi ku loko Zuma a ri membership card timbirhi va karhi va vula ku mina kahle phati leyi ni yi sungulaka leyi ni la endlela ku phusha ANC yi vuyela evutshan'wini bya yona hi se loko vanhu vo tala va tsutsuma va ya kwale ka MK a va swi twisisi ku va ya ka ANC va ri va le ka MK mara loko murhangeri a ku yena hina ni phati leyiwa ni tisa ANC vona va ku va le ka MK a va twisisi ku va vula yini na va lava suka ka EFF va ku va ya ka MK hi marito man'wana a fanele va byela ku na sweswi hi suka ka EFF hi ya ka ANC laha ku va ku ho va ku wiseni ke waiting station loko suka kona hi tlhela kwale ka ANC a fanele va vula sweswo hi ndlela ku ntsena tanihileswi va vula ku President Ramaphosa hiya va nga n'wi laviki va lavi President Ramaphosa marito man'wana i waiting room leyi loko Ramaphosa va sukile MK hi ku vona ka mina swi ri MK ya fa ku pfuka ANC hi mhaka ku Ramaphosa i stumbling block. Se swi vula ku yini swi vula ku loko time ya vo yi hela swi kwala kusuhi kumbe loko tshika ku ndleke swin'wana kumbe va ta hetelela hi ku ya hi n'wehe i ku hlangana nakambe ka MK na ANC na ANC hi ku kahle va swi vurile kahle ku vona ANC President Zuma the former President Zuma va kulile ka ANC tiko leri va ri hluphekile vo ka va nga hundzi emisaveni hi ku dlayiwa le na le ntsundzuka ku amatola va pone swibamu nkarhi loko nga tshama mabuni va hlasela amatola Mozambique va pone swibamu va kota ku vuya haleni va vhika etinyimpi to tala se a va swi koti ku hambana na ANC ene hala tlhelo na vona hi vuzulu bya vona va karhi va nga lavi ku rhangeriwa hi mhlovo wun'wana swa contributor futhi se lava vo yenga swa ku ina hi tana mi ta hi joyina tanihi mi ta hi joyina tinxaka letin'wana leti hi ku fana na hina xikan'we ni nga n'wi hina mina a ni ngheni ngopfu ka ku ni nga tshindetiwa laya ka ni nghena hi ti-vote ku kurisa tiko ni nghena hi vote ntsena leswaku ni nga va xiphemu xa ku ni tiviwa swa ku ni kona la South Africa ni nga Mutsonga Muchangana mara loko ku ri na vote na laveka swinene na metwela papa na cancer 0860 na tsaka na mtsemba that's why ni vula ni ku na mtsemba hiyo mhaka ni vula minkarhi hinkwayo ni ku na mtsemba ku mikongwe mi ya na misa ku miehleketo un'wana hi loyi enhlekani hi mamkeleli ka munghana lonene minjhani Botpet hi pfukile minjhani hi pfukile Trevor Baloyi ka politics Botpet ku na leswi vitanaka ideology i follow ideology number 1 leku i vona ku leswi ni sindlaku hi swona hi ndlela leyo number 2 there is what they call balance of forces unfortunately i ku vanhu va South Africa lexi nga twisiseki i ku hin'wana na un'wana munhu i lava power na ku lava ku va celebrity that's why kuma ku na tiphati to tala so leswi va nga sungula va MK maybe because ku ri munhu koto va yingisela kahle ka nongonoko lowa wa watch i zame ku vulavula Floyd na ku ri swinene ku na CIC i vulavurini ku hi ve na meeting hi twana hansi unfortunately there was no way ku a ta destroy organization leyi nga build up for 10 years and then hi mhaka ya swilo swi nga ri na guarantee and one is a shock the MK and na mhaka yin'wana loko dza hi sungula ku vulavula hi Fordjivambo like this komba ku the guy una impact ka tipolotiki ta South Africa that's why mi kuma ku swi va ka ti-headlines swi ka EFF is dying which is not true because EFF ya rhangela hi vanhu avantsanana so hi vulavula ku i ideology and there is a force which bo driver lexi ni tsakisaka Master Kwitini ni twa mi ku loko munhu i vulavula hi yena swi vula ku ina impact ma swi tiva ku hi vulavurile hi komixani okay a hi vulavulangi mina n'wina kambe va vulavurile swinene hi cope matsundzuka i vulavuriwa ngopfu Congress of the People loko yi sungula namuntlha sweswi ni nga tshama na n'wina laha a ya ha vuyangi na le parliament
i xin'wana swa swikombiso leswi hi faneleke hi swi languta ku hambi wo vulavula ngopfu a swo vula ngopfu ene a ni mi kaneti kambe a swo vula ngopfu so ntsena. Xo sungula a ni ri mafita ku na ku infiltrate ka politiki hi ku langusa timhaka ta ku langusa lidara ya kona ku is it a man of principles or ko va munhu loyi a nga na an interest ka timhaka ta ku lava ku survive political na timhaka ta ku loko ku ri munhu a foma vandla rero based on what I understand and then na timhaka ta so data ni ku na sweswi ka MK hinkwerhu a hi ri shocked a hi nga hleketi MK nga fika laha yi nga fika kona but doesn't mean anything because of so far a ni ri the head of the image ka ha ri Mr. Jacob Zuma which I hi va nyika 10 years or 15 years what's going to happen that's why CIC a swi nga ta olova ka office because of a hi swi tivi ku ta endleka yini leswi vulaka ku ri ali leswi nge okay ma EFF ava respect this and that wara but end of the day it's all about ideology yi khate nkarhi wa roga na la ku vutisa ku miri vumundzuku bya EFF byi ndlisa kwini kambe ni khesiri buto wa mina next time but Trevor EFF is still strong and then yi ta image mi nga chazi Trevor khesiri swinene fambisa seswal Trevor un'wana loyi mi ngisiri nhleka ya anga ha ri kona 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela a hi tekeni n'wana mi ngisiri loyi nhleka Bupeti njhani papa mina pfukile ma ndi lava ku comment na mehe mhaka leya MK ya loko ndi vona nga ku va ku tala ya rivala swilo loko swi endleka nkulukumba Zuma i vanhu lava nga kumeka va murhangeli malembe ya 9 hinkwawo va yimile mahlweni ka tiko loko va yimisa va va fungisa ku va ta landzela milawu hinkwayo ya tiko mara namuntlha va jikile va tsandzekile ku ya ka Zondo Commission na yi ri vanhu lava nga tiva ta landzela milawu ya tiko va jikile nyamuntlha a freedom a hi se yi kuma mara a va rhangele tiko leri vongo vona namuntlha a freedom ri se yi kuma va la ku endla yin'wana freedom se swa marisa ku hikwalaho ka yini vanhu va ku tala va nga tivutisi ku kululwe ku za a ku a freedom a hi se yi kuma ku ve a le murhangeli i vula njhani kambe loko n'we mi langutini mi vona yini ke hi ku va votiwile phela vanhu valavo na sweswi n'we mi nge le ku teni na swona kambe va ha ri na tivoti leswi mi swi vonaka Butted i ku baleka vukhamba ni nga ku me i nhlangano wa makhamba hinkwawo ku loko ni langutile vanhu lava nga lavi vunyingi bya vona hi lava va nga hehliwa hi vukhamba ka tinhlangano leti va ka tona se va hlangana la ka MK va jika va endla ngo hi lavanene ku hi vanene ni twe marito lama nga vulavula hi Buti Floyd Xivambo a vula ku layani a vo bayizisiwa loko va ta ku nkulukumba Zuma a xiki xitulwini ku i corrupt i mali ya tiko loko ta endliwa state capture so namuntlha i jikile a ya nghena la ka Zuma hi ku a tiva ku na vona ta vona leti va ti vulaka ta hala ka vo VPS Bank loko ni langusile hinkwavo ka va lava tumbela ku va ta ka va nga endliwi nchumu ku nkulukumba Zuma i wa swi kota ku phikizana nawo a nga fambisana nawo a nga wu landzeleli lo nga wu fungela en'wini i ta wu landzelela se va vona ku swi nga nkulukumba Zuma i endla kahle wa swi kota ku defeata nawo hi yo mhaka endla ka va tala laya na mi twile papa Khesile papa Khesile mani ta ya twa muhleri vo va hi nyika etihlo ra vona vuhleri hi twa ku vo loko va ta hi tlhelo ra vuhleri va ri yini kambe awara ya n'wenhla ka nhloko i nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava na vongi n'wan'wanati Maluleke ndlela yin'we ntsena hi leyi leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi a hi twaneni ku n'wina mi ri yini kambe mi nga rivali ku minkarhi hinkwayo loko kha hi haxa hina hi va hi kha hi haxa hi ku tani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi rhumela
nkandziyiso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlekana Boetpet na Boet Eric na vayingiseri van'watipolitiki va hina Boetpet va fana na malahla lama ya nga swi tiveki ku ri loko ya hisiwa ya endla swa kahle hi ku humelerisa gezi ku ri hi ku le henhle ya le ku thyakiseni ka xibakabaka ku mpfula yi nga ni ku nga hina vanhu hi ngo to tshama hi karhi hi ndlayini hi rila hi nga swi tivi ku hi rilela ka mani hikuva vanhu vo valava a va le ka hina loko va ri ka hina kunene Boetpet leswi Floyd a swi vulaka i chavela vuhlayiseki bya vutomi bya yena wa hala ku hanya a hanyela vana va yena a ngo dlayiwa n'wana wa xihlangi a dlayisiwa hi mhaka ya tipolitiki ku ri hi ku mbova lowa nga ngheni wo wa u tiva i lava ku tshahuma hi wona inkomu emhlangeni na novhele bye bye. rhumela nkandziyiso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Bandla ra Mkhondo wa Sizwe ri ta hetelela ri vi bandla ra ANC hi lero ku loko dlayiweni ka ANC ya sweswi ana va vula tatana Zuma va ku leyi ANC ya tatana Ramaphosa so swi vula ku after term ya tatana Ramaphosa hi ta vona ANC yi vuya hi xivumbeko xin'wanyana hi ku ri loko mo langusa loko ni langusini swirho swo tala swa vandla ra ANC tatana Ramaphosa a swi va rhandi vo boheka ntsena hi ku swi tatana Ramaphosa vona va nga khoma matumu hi vona murhangeli mara andaka loko va ta suka xitulwini Mkhondo wa Sizwe na ANC mi ta swi vona swi vi xilo xixin'we a hi hanyeni. Enhlekani Boetpet loko swilo la South Africa ku hava political party leyi nga ta susa vanhu va South Africa lava nga kona ku va yisa kanana a yi kona leswaku ku laveka unled revolution lava vanhu va nga tandla swilo va nga leadiwi party yo karhi mfumo ze wu kota ku tatafuleni u vulavula na vanhu va ndla leswi va swi lavaka ku fanele swi nga endlekeni le a Burkina Faso xin'wana ku faneke ku chika socha ri ta teka mfumo hi kona ku nga negotiatiwa ku kumeka swilo leswi swi lavaka ma vona vanhu va Mozambique va ta xikuma lexi va xi lavaka democracy a yi nge tirhi eAfrika hi ku vanhu sweswi va tipolitiki lava hi nga tshemba vona hi ku hayi hi vona a swi tiveki minduku vala mundlwani vala so ku laveka unled revolution vanhu va ti-leader va lola leswi nga swona hi maka 400 wa vanhu va nge swi koti ku tekela more than 60 million wa vanhu xiboho. Inkomo Kalanga na muhumelerisi kwalano njindani mhaka ya Floyd Shivambu na hi twisisa swi fana na loko u teke n'wansati u nga n'wi lavi loko se a sukile ka wena a va talanga vavanuna lava nga vulavulaka n'wansati kahle u to vulavula swo homboloka hi yena so swi fana na Floyd Shivambu leswi a swi vulavulaka ku no swi endlaka ku a ku titeriwa ku no a vulavula marito mo karhi mara a karhi a swi tiva ku no nkulukumba JZ mali vele wi dile a swi endleki ku ku no la ku huma musi ndzilo u nga ri kona swi vula ku va ku ri na swin'wana JZ wa yi tiva milandzu ya yena so i nga zi ya le na le wa swi tiva inkomu Iseswo mingisela Munghana Lonene FM tsundzuka ku ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
kamngana lona FM komba ndlela hi ndlela ile a hi twenene vuhleri a amkeleni good enough mashego itwa ku va ri yini bona vele ku voneni ka yini laha tipolitiki ta Afrika-Dzonga loko mi ka mi yingiserile mi twa leswi vulavuriwaka hi nkulukumba Dale Mpofu, mi twa leswi vulavuriwaka hi nkulukumba Floyd Shivambu, mi twa leswi vulavuriwaka hi nkulukumba Julius Malema. Kahle kahle ku le ku endlekeni ka yini laha tipolitiki leti ta ha ri to la ku pfuna hina kumbe kuna swin'wana xikungu xikulu lexi nga va ku xi kha xi langutiwa ke a hi amukeleni mashego hi va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa. Good enough inhlekani braphet na vayingiseli va munghana lonene minjhani hi pfukile minjhani n'we ana me ni pfukile. Good enough hi va twile va kha va vulavula CIC na lava va ku SG sweswiwani na advocate former chairperson va le ku vulavuleni kusuka ka tindhawu to hambanahambana swa ku swin'wana swa chavisa swin'wana swa hlamarisa kahle ku le ku ndlekeni ka yini laha hi tipolitiki ta Afrika-Dzonga ti va ti kha ti langute yini ti la ku fikelela yini. Ya mhaka leyikulu la i ku ri ku na mavandla mambirhi ANC na EFF a ku ri vurhangeri va kona vuhlawuriwile ku na vana mandate ku na vanhu lava ku va va hlawurile va tiva leswaku ku laveka va endla yini kumbe va na ti-conference resolution ta nkarhi leyi va hlawuriwa ku ri ka malembe mantlhanu ku laveka va endla yini. So loko ku lava loko u ri murhangeri wa EFF ku na munhu lowu nga mu rhandziki ka vurhangeri u nge swi koti ku ri o pfuka ku no munhu loyi lava ku n'wi hlongola i ku ri a nga hlawuriwanga hi wehe hlawuriwe hi vanhu hlawuriwe hi malunga a vandla ra wena ra politiki. So problem la i ku ri ku na vandla rin'wanyana ra vunharhu ra ku ri vurhangeri va kona a vu hlawuriwanga ra ku ri a ri na ti-conference resolution ra ku ri vukhome munhu wa koho u le KZN u le nkandla u tshame hansi u tshame kaya loko a pfuka u ta decide ku ri ni lava ku ri Zwane Sifiso Maseko a ta va SG kumbe Zwane a ta va SG kumbe Floyd Shivambu a ta va SG. So hi leswi swi endlekaka sweswi ku ri Floyd Shivambu u sukile ka EFF a ya ka Mkhonto Sizwe Party a suka a ri lunga ra palamende le ka EFF loko a fika ka Mkhonto Sizwe Party va mu nyika position ya national organizer. So u ti vutisa ku ri leswi swi vulavuriwaka i tatana Mpofu loko a ku nkarhi leyi Jacob Zuma a sungula MK Party u vulavule na yehe u kume advice ka yehe so ye a tshamile a ri le ka EFF sungula hi December 2023 nkarhi leyi tatana Zuma ta vulavula mhaka ya Mkhonto Sizwe Party a ta famba ka MK Party hi October kumbe ku teke 10 ya tin'hweti ku ri a ta famba ka MK Party ku ri kahle i mani la vulavulaka ntiyiso va ri ntiyiso leri koho sweswi ya ku ri munhu wa ku fana na Floyd nkarhi leyi a ri ka EFF swi endleka ku ri a nga tsakanga i ndlela leyi Julius a fambisaka yo EFF mara leswi a swi ri koho hi ku ri a ri lunga ra palamende a tiva ku ri ta va ri koho ka palamende malembe mantlhanu la taka sweswi a ri matsala wa MK Party hinkwerhu ya swi tiva ku ri loko ri matsala MK Party tatana Zuma a nga pfuka mundzuku a ku no ku laveka a ku tlhongola ka portion lesi loko u ri matsala swi vula ku ri a wu yi parlamenteni loko u nga yi parlamenteni u le kaya u ta hola mali ya ku ri ta huma ka ti-donation ta malunga parliament. So sweswi loko tatana Zuma nga pfuka mundzuku a ku Sibambu a ni lavi ku ri ta va matsala wa MK Party swi ta komba ku ri so ki ye la loveke ngopfu ka kusuka ka EFF a ende hi ku ri ku ta laveka ku ri a kuma ntirho sweswi ntirho hi mhaka ku ri u ta va nga na ntirho wa endlaka u ta va nga ri lunga ra parliament. Ni kombela mi ni khomela tani ni hundza hi laha hi ku ni lava ku vula loko ni vuya mavhengeleni Mashego mi ni pfuna ku twisisa ku loko ka ku huma swihundla sweswi swa ku pfa ku hlanganiwa ku twananiwa ku no vandla leri a ri vi hi ndlela leyi a ri vi hi ndlela leyi mi vona onge ti swi veka xifaniso xa njhani hi tipolitiki ta Afrika-Dzonga kambe loko hi vuya laha sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hina a ri na muhleri wa hina Good Enough Mashego hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Mashego se hinkwaswo leswi swi veka tipolitiki ka xiyimo xa njhani ka mini ngo va muhlaleri spectator leswi swi endlaka ka sweswi swi vulavula ngopfu i leswi MK Party timiseleke ku endla swona Afrika-Dzonga hinkwenu va swi tiva ku ri MK Party va vulavula ku ri va lava swilo swi fambisa i tihosi va lava swilo swa khale swa ku ri tihosi misava u khome tihosi swilo swi fambisiwa hi tihosi leswi kombaka ku ri loko u lava swilo u laveka ku ya ka hosi hi leswi u vulavulaka leswaku u lava ku endla swona
mara loko o languta sweswi la yi nga ko na democracy ivula leswaku mfumo wa tiko ku laveka ku khoma swin'wanyana hayi ku ri ku ta khoma tihosi ta va na khomaka kona ko so leswi swi vulavula i politika yini ku ri ku na vanhu van'wanyana va ku fana na va advocate Mpofu va ku fana na va sweswi lava pfumelaka leswi vulavuriwaka hi MK Party ku ri loko u yingisela EFF va vulavula ku ri ku laveka ku tekiwa misava ta khoma hi mfumo so loko munhu a lava ku tirhisa misava u ta ka mfumo ta kombela va byele ku ri lava ku endla yini sweswi leswi va ku ya ka tihosi munhu a ta famba ka tihosi ta kombela misava so mhaka ya ku ri ku na vanhu va ku tala la ku na vanhu hayi vanhu vanhu lava fambaka ka MK Party lava pfumela i ndlela ya ku fambisa swilo swi komba ku ri ku na vanhu lava nga ku va dyondzile vanhu va ku fana na vo advocate Mpofu na vanhu va ku fana na sweswi va ku ri swilo yini va ta lava ku ri vanhu va ta hanya ka mfumo ku ri misava ko hi khome hi tihosi i ndlela leyi tirhaka ku ri tihosi ti fambisa swilo hi swona so swi komba ku ri ku na vanhu vambirhi hayi leswi swa ku ri ku na ti-right wing na ti-left wing la swi komba ku ri ku na ti-right wing ni ta ku i MK Party ku na van'wana va ku na vo va laka center right EFF ku ri leswi swi lavaka tshamisani kahle na leswi vulavuriwaka hi ma-social ma-combination se ku ri swilo hinkwaswo ku laveka swilo swa vanhu se ku na mhaka yin'wana yi nga tshama yi huma ya ku le ku hakeriweni ka ti-10,000 hi n'hweti swi swa muxaka luwa i swilo leswi swi nga tshembiwaku i swilo leswi nako loko ku swi hikokwalaho ka yini swi twala nga ri a swi bilerisi ngopfu a ku na vanhu va baku huwa hi swona swi endleka ku va ntiyiso a ni ri vanhu lava va rangelaka ka MK sweswi a va hlawuriwanga hi munhu so loko munhu a ku ni ku nyike ntirho va ku u kume ntirho hi agent ku kumele ntirho swi nga ta ku va teka percentage u nge byeli munhu ku nome nge swiendli ku ri loko u ku nome agent man nge ku nyiki mali commission ya wena va ta ku tlhongola ntirhweni va ta ku byela ku ri no a ni ri tlhela ntirho u nyike mehe so ku laveka na u ta huma ka ntirho lowu endlaka sweswi so swi endleka ku ri ku na ntiyiso kwalaho ku ri a ku tlheriwa swikulu ngopfu Phraphet ku laveka yivutisa ku ri swilo yini vurhangeri na MK ngopfungopfu Tatana Zuma a nga lavi leswaku ku va na ntlhawu hikuva na conference ya ku hlawula vurhangeri maka i ku ri wa tiva ku ri loko ku va na conference vanhu lava khomeke va ta mu byela kahle ku ri a tlhariwanga hi wena me nhlayiwe i malunga MK Party u nge ni byeli nchumu so sweswi u lava ku ri a ta va na project leya yehe khale hi vulavurile lembe leri hundzeke ku ri leyi project ku ri a va na project ya yehe ya ku ri munhu un'wana na un'wana wa tiva ku ri i mani munhu la mu nyikeke ntirho na ku ri i mani munhu a nga swi kota ku n'wi yisa le na le sweswi Tatana Fresh va mani voni ku ri u tsake ngopfu hi mhaka ku ri ta va secretary general i ku ri sweswi u ta hola mali ya ku huma ka ti-donation a tsake ngopfu a tiva ku ri u ta va na job security loko a ri kambe ya parliament mara a nge vulavuli a ku no Tatana Zuma ni lavi ku va secretary general i ku ri wa tiva ku ri a nga hlawuriwaka hi munhu u nyikiwe position Jacob Zuma mundzuku n'wi tletaka a nga swi kota ku ri a muhlongola kumbe a mi nyika position yin'wana leyi a lavaka yona kwala ka ku nikiwa position swi tisa yini maendlelo ya muxaka a ni ri loko ku na munhu loyi a ku nyikaka swakudya swi endla ku ri u tshama u tiva ku ri swakudya swa wena swi huma kwini u swi kota ku ti khoma kahle so swa pfuna ka Tatana Zuma ku ri u tiva ku ri vanhu lava ta tiva ku va nyike mani ntirho mara na vo Floyd Shivambu na vo Floyd a tiva kahle ka EFF ku ri u hlawuriwile so sweswi swi endla ku ri na yena a ta tiva ku ri i Tatana Zuma la hlawuriweke a mi nyikeke position leyi na ku ri loko a lava ku mufumisa sweswi ni vona ku ri munhu wa ku fana na advocate swi endleka ku ri a mi nyiketa position leya ku ri a yi khome Floyd national organized so i mhaka ku ri a nga lavi munhu wa ku ri u ta tsutsuma ngopfu ta lava munhu wa ku ri ku na ti-provincial organizers advocate Mkhwebane so u ta swi kota ku tirha kahle a nga yi parlamentini a ri kahle so swi endla ku ri Tatana Zuma a va na comfort a tshamiseka a tiva ku ri vanhu lava va tirhela yehe mara loko u tirhela yehe na wena u tshama u tiva ku ri mundzuku a nga ku tlhomola loko u nga lavi ku fambisana na yehe ku ta hlela ndzhaku ka EFF mara ni voni ku ri loko Floyd a kote ngufa ku hlela ka EFF Julius Malema a nga swi kota ku teka u ta vulavula yehe ngopfu u ta endla press conference a vulavula yehe ku ri a ta apologize ku ri etlheli mara ni voni ku ri ta mu teka loko se a kwatile a vone ku ri a na job security a lava ku tlhelela ka EFF
ya kule ku tikeni swinene kule ku tikeni kambe hi rihungu leri hi nga ri langutelaka ku vhiki leri Mashego a ni mapamprofita n'wina lava profit ya mara a yi langute hungu ra position leyi ya Floyd leyi ku ri i ta tekiwa hi mani me ta ku ni vona ku ri munhu wa ku fana na advocate mpofu va ta mi nyika position leyi va shifte Floyd eka yo ku ri ta va national organizer a ni ri a ri tshama xitulu le ka EFF hungu leri ta humaka leri ma ni vona ku ri ta va na rin'wana hungu ra un'wanyana wa ku ri u ta suka ka EFF wa ku ri na ye u na position a yi le ka Inkwei Party ni byeleni kwala ka kusuka a ni ku heta mara loko kambe loko mi vulavula switomele ku tise ku nga va ku ri system yi ngondliwa ku hi ku loko mo languta EFF ya ka NPA hi December se loko vanhu va ka va huma va kha va tivisa leswi va kha va tshama va ri mahungwini swi khumba EFF mayelana na coverage ya voho ya ku lulamisela NPA ya voho ya maka kumbe nga ku pongo leri ko hi ku ri va EFF ku ta hlawula mara problem ku ri ku na position yin'wana ku ri a ku na munhu a fanelaka hi contest and i position ya ku ri vanhu va ku tala loko u nghena ka politiki ku na position lava ka khoma yona so ku na position ya ku ri na sweswi ya tiviwa ku ri ta khoma hi mani ku na munhu a ta contesta so lava ta salaka leyi va ta ku ri na voho va ta hlawuriwa yehe tatana Julius Malema ku we u khoma la we u khoma kwala ku ya ku ri u tshembe mani ku ri sweswi loko u yingisela leswi vulavulaka a nga tshembi munhu ngopfungopfu munhu a ku fana na Dr. Ntozi swi ti komba ku ri a nga mi tshembi kahle ku ta va a ri koho ka EFF mara swi ta vonakala ku ri lava ta humaka va vurhangeri va EFF endzhaku ka nhlawulo ku ta va ku ri vanhu va ku ri na voho va appointiwile ye Julius Malema ku ri lava ta va ku fana na tona timali ku appointa le ka Constitution Party a ni voni ku ri ku ta contestiwa ku ta va fair contest loko se va huma ka nhlawulo. Good enough Mashego ni mitweni khensini nkarhi wa n'wina inko hlelo wa hina lava a va tisa tlhelo rorolelo a yini ka mahungu ya misava ka ha ri na voice note la kumbe ti helerile okay a yini ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we leti hi nga ta va hi tiseriwa tona hi nomo wa sesi Lillian Hlabangwani ivi kusuka kwalano hi hetelela se hi ya twa va Pop Crew va ri hayi mani ongeti ku na xiyenge xin'wana kumbe xiphemu xin'wana xa Criminal Procedure Act xi va khomaka mavoko tanihi maphorisa so vaaki va delela maphorisa hi mhaka ku ya xiyenge lexi hi xihi xiyenge lexi loko ni languta video leyi ni nga rhumeriwa ni rhumeriwe vanhu vanharhu na mi khensa swinene loko mi kha mi ni rhumela hambileswi swi pfaka swi ni vava ku loko a ni rhumela a nga swi vonikiseni na yona i va nga swi tivi se mna khensa mi ni rhumela mindlaku ni tshama ni kha ni swi tiva ku le ku ndlekeni ka yini mara loko vanhu va teka na va veka mavokweni ya vona va hlasela maphorisa mi swa ni bora swa ni bora swinene kambe hi ta ku yini ongeti hi huma tirhele ya koho masiku ya nama ya ku va vanhu va hetelela va tikuma va kha va nga hloniphi maphorisa maswo ku va hi fanele hi ma hlonipha kambe hi tikoma hi nga hloniphi se mhaka yin'wana leyi kumbexana hi fanele ku hi tekela nhlokweni tanihi rixaka ku hi la ku hanyisa ku yini kambe ta va hi kha hi bula na vona sweswi va Pop Crew va hi byela ku va vilerisa yini hi Criminal Procedure Act na ko vola wa ku ndla yini va ngo za va vilela hi Criminal Procedure Act un'wana mayingiseri ni rhumela hungula i ri khalanga loko i ta swi languta kahle swa tipolitiki ta ANC yi avanini hi swiphemu swimbirhi ku na xiphemu xa vanhu lava a va dyela ku na xiphemu xa vanhu lava va nge va landzelela GNU hi yoho yi nge swi taleni kahle a ni swi voni kahle leswi mi swi vulaka swi taleni kahle kambe hi tweni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ka ta mtsekweni a hi amukela ni sesi Lillian Hlabangwani ya sesi Lili andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Zana bya xikwembu nteki a kahle ku ya hi mehe
byala a va fanele va nga byi maki ku byala byi hi onhela maxaka van'wani loko va byiwile va hundzula maxaka ya hina vavasati switsongwani munhu a nga chavi ku teka xitsongwa xa 2 wa malembe a xi hundzula xitsongwani xi tiva yini xitsongwani xa vulavula Buthred. leswi ni nga swi tweku hi leswi n'we mi nge le ku swi vuleni a ni mi twisisi ku mi nga huweleli vulavulani kunene hi twa ku mi ri yini n'we phela loko n'we mi ka mi huwelela mani tikisela ni nga ha koti ku mi twa ku mi ri yini vulavulani kahle hi le fonini vulavulani mi ri yini n'we ni khomeni Buthred ni ri byala ni ri Buthred byala a va fanele va nga byi maki hi ku byana bya byi onhela maxaka. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Kamgana lona ni fema kombandela makumenarunharhu timinete ntsena ku bile awara ya 13 ya mkeleni mbulavuleri kusuka ka Pop Crew nkulukumba Richard Mamabolo bula na vona na hitwa ku vari yini bona hi timhaka ta Criminal Procedure Act onge ti va na xiphiqo nyana hi ndlela yoyele. But Rich, good afternoon and welcome to Mgana Lona FM. Good afternoon to you and the listeners. I understand you are from a very important gathering as Pop Crew. Maybe can you give us some highlights of things that you discussed in your gathering this weekend? Yes, thanks. Our Central Executive Committee meeting took place from last week, Monday, up until Saturday. So it was quite a lengthy week, wherein we had obviously institutions representing the entire criminal justice cluster participating. And of course, our team was around building a sustainable organization in defense of collective bargaining. So we literally discussed broader direction, the direction that the union should take, which covers organizational, political, international, and educational issues that our union is guided upon. Remember that we held our 10th national congress just last year in December. So since that congress, there have been a lot of developments. We are currently in what you call a government of national unity. The ANC has lost power since its 30 years of governance. And that, of course, poses a great threat for trade unions because remember that we had in 1996 adopted what you call the Labour Relations Act. Now, it seems to be under threat because part of the partners which are within this government of national unity, specifically political organizations like the Democratic Alliance, have been very aggressive and against some of this Labour Relations Act from their inception. And we feel now that they've got a bigger role to play within the government, this seventh administration, the likelihood of Labour regressing or some of our laws being eradicated are quite high. So we had to obviously have such a discussion. Grace Tatan Mamabolo in the presence of DA now that it's part of GNU. The DA has never supported labor laws. In fact, you can even see with the current legislations that are being implemented. For example, the National Health Insurance, they are taking it to court. The Data Act as well has been challenged, and of course they are taking it to court. They even had a march last week in Pretoria. So all those things present dire challenges for some of the legislations that are progressive, which are aimed at uplifting black people, to be specific. But they don't have numbers, Tatan Mamabolo. They can't change them. They've got ministers within government. They've got a minister of higher education as well, who has rejected to participate in the Bela bill. And the fact that the ANC is not in majority government presents that very danger. So their numbers have been increasing as compared to what they've had in the past. Now, let's go to the issue now. It's like you also raised a concern with regard to Criminal Procedure Act. Which section and what is the concern? Yes, remember the Criminal Procedure Act is a legislation. It was an act which was stipulated in 1977. That was during the apartheid years. And since our democratic dispensation, we feel that certain sections of that Criminal Procedure Act have not necessarily been in line with our democratic dispensation. So, of course, I think for us, one of the sections is Section 42, which deals with how police are supposed to respond to use a reasonable force whenever they are attacked. And that, of course, has been something which has been put to question, because in most cases when police do act,
they are then will charge, and some of them end up losing their jobs. So those are some of the things that we feel need to be looked into so that it protects police officers more. So generally, all those laws are not necessarily when were done or were stipulated back in the apartheid days, and we feel that they have since been outdated in most cases, and they need to be reviewed in ensuring that they are in line with our democratic dispensation. Part of the also proposals that we have been making besides the Criminal Procedure Act has been the fact that, we've been losing a lot of police officers over the past years. And one of the proposals we did make to the different ministers and the commissioners was that there should be legislative amendments ensuring that police killings become declared as prisoners. Now, you would know that we have since had a change in leadership. There's a new Minister of Police. And of course, the commissioner is still the same. So part of the discussions we were having, of course, was to look into how far we have come with those debates. And of course, we had a day which was last week, the day dedicated to researchers, and professionals who would have been mandated by the union to look into certain aspects of how we can actually implement it. So those are the modalities around how we can actually look into implementing some of the proposals that have been made since our 10th National Congress and the policing in Daba. And of course, I think they did receive a great response from the ministers who were there. So we're going to be looking forward to ensuring that we have further engagements with them into how we can work together towards the future. You are saying some parts of the Criminal Procedure Act have since been outdated, but then one would say you would normally say if something is not broken, don't fix it. What exactly is the problem with the law or the act that goes to the issue of being outdated? Is it too much democratic or is it too much autocratic? Some of the clauses are not consistent with the current constitution, and of course we feel that it does not serve to protect police. Remember that some of these laws were made at a time when we had a police force, not a police service, and in the main the role of police was actually to react against, I would say, a majority of the people who were under apartheid during those times. Now we are in a democratic dispensation, and we feel that there might not necessarily be, and the measures, you go to our prisons, all of our prisons in the main, the majority of people who are arrested are black people, and of course, in fact, some of the laws were actually created in a biased way to actually further oppress black people. So we feel that under this democratic dispensation, there should be certain alterations that are made to a variety of some of these clauses. Now, the act itself, it's 47 years old. Our democracy, it's 30 years. Why did it took this time for you to see that it's not consistent with the law which was enacted when 1996, the Constitution? Yes, look, remember, yes, I mean, we are in a democratic society, and of course there have been progressive changes or amendments made to certain legislation, and there's an ongoing process, by the way. So it does not necessarily mean that we have recognized the challenges now, but it's part of the process that has been continuing since some of these changes have been made since 1986, of course. So there are a variety of other areas that continue to be put up for debate and obviously being considered. You remember that also making amendments to certain laws is not something that happens overnight. So as to whether it happens now or it would have happened 10 years ago, for us what is material is that the discussion is on the table, and we are confident that they should obviously be looked into so that we better refine and improve our democracy. As we conclude, Butterich, is it the problem of the act or is the problem of the environment within which the police men and women are working? Well, both really. I think some aspects of common is informed by the environment, and of course the environment would not, when the act was stipulated, would not have been the same as the environment that is currently at play. So environment definitely will have a role to play in the types of act that we put in place.
Okay, Butrich, what next now? What are you going to do to see to it that some of the proposals are heeded? Yeah, like I said, that we had gotten researchers and professional people, and I think the departments have got our presentation. So what we can normally look forward to now is to actually start engaging with departments and the relevant director generals to look into how we can factor in some of the proposals we put forth through our CEC recently. Okay. Butrich, thank you very much for your time. Enjoy what is left of your Monday. Thank you. Enkorokomba Richard Mamabolo va vulavulela pop crew lava vulavulaka ku timhaka ta nhlengeletano leyi nga teka vhiki hinkwaro pfu va ka va ringeta ku languta ku xana va nga antswisa njhani xiyimo xa hi laha maphorisa va tirhaka ha koho na hi ndlela yaleyo kambe mhaka nkulu la Criminal Procedure Act a yi va khomi kahle a yi fambisani na swin'wana swa swiringanyeto swa xidemokirasi ntshemba ku n'we mi tirhaka na swo thwi mi ta va mi kha mi swi twisisa ku endleka yini a hi tweneni ku lava va yi Egipita va fambe njhani amukela MEC Bioscope Makamu nako swi pfuna yini mbuyelo lowu hina tanihi tiko hi nga na wona xifundza hi kongomisa xa Limpopo ku ta va ku ri wihi andakale la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mi yingisela mugana Lona FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mugana Lona FM a hi yinini ka MEC Bioscope Makamu hi bula na vona la andaku ka loko va ve na rendo ra ku ya a Egipita na van'wani swirho swa mfumo ku katsa na holobye wa timhaka ta matshamelo ya vanhu Afrika-Dzonga laha a ku vulavuriwa hi timhaka teti ti khumbaku hina tanihi vaaki hi tlhelo ra matshamelo a hi tweni ku va fambe njhani hi twa ku loko vafambile va tetani hina tanihi Afrika-Dzonga na xifundza xa Limpopo hi ya vuyeriwa hi yini MEC Nhlakani mi amukeleni ka mugana Lona FM Nhlakani Khalanga va yiseriwa hey ya ri le ku tirhi riqingho ri le ku tikeni a ni tivi ku kumbexani ku nga va ku ri yini kumbe timpfula teti ti nge le kunene a hi ringeteni MEC na vafambi mi fambe njhani Khalanga hi fambe kahle hi ngo vula n'wina ku sale njhani ni vula ku ku ve masiku man'we a Egipta laha hi Khalanga kotela ku ya vona vana va Israel va tirha kona va nga ze va ndlela ti-pyramid ke ya jika hi vona ku hi nge fambi hi nga kumangi break hi ya vona ku ina swi fambise ku yini kumbe vana va Israel va pfume njhani hi ri ka tiko ra vafana hi ri karhi na misava leswi nga yi swona nga vula Khalanga ku ve masiku mo mantlhanu lama ni hleketa ku ta vula mfumo ngopfu hi ku hi ri MEC ta human settlement South Africa lungu wa hina a hi kona ni na minister wa hina mara handle ka sweswo van'wamabindzu va ri kona lava va kha va dyondza na ti-civil society lava yimaku va yimela ku vanhu va ku tshama eswidakanini kona kusuka Afrika hi ku hambanahambana ka hina ti-sector ta ku hambana a hi kona na nkarhi ministara a fa hi vitana ya hlangana laha stand xa hina hi kota ku vula ku hi South Africa ta ku yini yi lexi xini ngopfungopfu ka conference leyiwani se loko mi ta va mi langutini mina munhu ntsene eAfrika-Dzonga ku va mi yeka nhlengeletano ya mixaka lowu hi ya vuyeriwa yini varhangeri hina ku phati ku vona ku tipolisi kumbe milawu ya ni fambisa ku yini isa hi ku kota ku na ku train kambe hi ndlela kumbe kun'wana mandlele hina lawo na leswi vulaka swona a swi fani na matiko man'wana na mandlele man'wana ma endla ku va kota ku tlula hi tirhisaka xiswona hikuva va teke xo xo karhi police active hi famba njhani i nge Khalanga ni ku hlamusela ku ku na xilo xin'we sweswi South Africa yi nga xi fikelela hi tiviwa ku hina la misaveni hi phushaku swinene mhaka ya urban agenda ku kona ku tirhisa tindhawu
le madorobeni swi nga leswi minister u sayine memorandum of understanding na executive director wa UN Habitat leswi vula ku se ku sayina ka memorandum ku ta va na office leyi ya UN Habitat la a Pitori laha yi nga ta va yi vona ku miganga leyi kumbe South Africa leyi ku na vanhu lava tirhaka to kha va langusa ku yani ku swidakani leswi nga kona laha South Africa kumbe njhani pompo hi swi endlisa ku yini ku vona ku a swi eliminate kumbe ku swi hunguta kumbe ku endla ku swi nga ha vi kona sweswo hi fambile matiko lama nga kusuhana hina la ma nga ku fana Zambia Zimbabwe na man'wana ma ta swi kumela ofisi ya UN ni tshemba ku ma swi tiva khala ka South Africa yi le kambe ofisi leyi yi kona laha South Africa kwala Pitori la yi nga ta endla ku hi va hi swi kumela kusuhani kumbe va ngusana ngopfu na mhaka ya ya organization yi va yi ri kona ti-experience na kuma ti-funding na vanhu lava lava ku investa ka ti-areas tin'wana hi ta va kumela kusuhani so hi swin'wana swi nga ta va swi ri ku humeleleni hi tshemba ku signature leyi yi nga phela i ro sungula South Africa ku va yi fikeriwa ene hi khensa president ku va va pfumelele minister ku va va rhangele pfhumba leri misava leyi hinkwayo ku tuma ku UN yana ku nga mhaka leyi mara khalanga ngeni vula xitsongo leswi ni nga swi vulaka ku interviewa kumbe MEC ni khomeleni kotani hi ringeta ku vona ku hi nga ri lunghisa riqingho leriwani ke hi ku kavula mhaka leyi mi nge le ku vulavuleni yi na nkoka swinene MEC yimani hi twa ku kumbexani va nga tirhisa yin'wana nomboro kumbe njhani mi ta mi kha mi vulavula na muhumelerisi loko mina ni kha ni hundzisa laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula ana hala ta vula swona ku ku na vanhu va nga ku jikajikeni va tekela vanhu lavisa va hina timali swi nga fanelanga va kha va tirhisa ku vona va le ku tirheni na MEC a va nyiki ti-7,000 va ta va pfuneta ku hatlisisa ku vanhu va kuma ku recognize-iwa hi mfumo ivili va swi tirhisa ngopfu na hi ndlela yo biha swinene nkarhi wun'wani va kombisa ku no hi ku MEC i tirha na vaVenda na Vapedi a va lavi ku tirha na yena n'we Machangani mi ta hatla swa n'we swilunga i rhumele ku hi tirha na n'wina so na ku swi kombisa laha ku a swi kona ni tirha tanihi MEC wa ndzawulo mhaka leyi yi fanele yi endlaku ku na ti-ofisi ka district yin'wana na yin'wana leyi sungulaku swikombelo swa vanhu ku va ta kota ku replace-iwa tanihi tindhuna kumbe tihosi loko humelele swin'wana vanhu va nga hakeli mali na siku na rin'we ka munhu na wun'we hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula inkomba timinete ntsene yi nga se ba awara ya 12 ya 14 awara ya 14 mahungu ya misava kusuka kwala nongo na kutsumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela MEC amukumela ku vulavula leswi mi nga swi vulavula siku leriya loko hi vulavula na n'wina mi ri a Egipita kambe a ni kombela mi tlhelelanyana kantsongo mi ri timhaka ta tihofisi ta UN ku endleka yini xin'wana lexi nga fikelela loko hi ri le conference-eni i ku ministara wa hina manana Mamluku Kupai va sayine memorandum of understanding hi ku yimela tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga na loyi hi vitanaku i executive director loyi ni hleketaka ku hi matshamelo ya switulu i reporter directly ka secretary general wa United Nations laha hi nga sungula kumbe ku ta sungula office leyi nga ta va yi langusene na UN Habitat mhaka ngopfu ya ku langusa mhaka ya global action agenda ya urbanization laha office leyi yi nga ta ka yi nga service matiko ra hina ntsena vanhu lava nga na mali misaveni khalanga ti-investors ti-donors va ta va swi kota ku tshinela kusuhana le South Africa hi kota ku vona ku swidakani leswa hina kumbe leswi mina hi xilungu hi kota ku i ti-informal settlement hi tirhaku na swona njhani ku vona ku hatla hi swi eliminate kumbe ku hambana swona hi tshemba ku khalanga ma kota ku swi tiva ku i ncini lexi ndlaku ku va na swidakani i ku vanhu va suka lomu switandini va tshinya madorobeni leswaku mi tirhile madorobeni
ivi va kota ku va pfumala ku tshama va hetela vanhu leswidakani kambe se na lava va nga ri ku tirheni kumbe va nga siwani va tikuma va tshamela ni ku hlamuserini kalanga loko ni ri Egypt goxe ku ni ye ndhawini yin'wana va ngo i Missouri I will show ni ta ku kombeta ndhawu leyi a ni ye kona hi ku swi lava maphepha ni mikoma hi nga vulavula hi swona hi teka nkarhi siku rin'wana a ku tshama swidakani swo ringana 5,000 wa vanhu wa ti-household mara mfumo wu swi vona ku swantswa wu ya aka leswi i ta vula ku i ti-flag unit va vona hi ku ndhawu a yi kona kahle Egypt nakona va make tindle tiya ta ku ti tala tin'wana ti dya misava hi ku na yo misava se ya kala ngopfungopfu loko i khi langusa ku ku na mhaka ya development leyi hi fa hi yi tekela nhlokweni ntiyiso hina ta South Africa program ya le hina yona mara khalanga hina swintsongo i program yin'wana loko mi ya la swixiko ku na swin'wana va swi vula swixiko a CRU community residential unit swi kona nyana hi swi endleni hi le ku swi endleni a ni phalani project ya kona yi le ku fambeni hi ndlela leyi a yi fanele yi fambisa xiswona a ndzi ri na HOD ni n'wi kombisini ku hina hi tsandzeka ku heta project leyi nga na 514 wa ti-units langusa namuntlha loko hi ri Egypt ku va ake yikulu ku fika kwihi hi le ku yena a chikota i nga va yi vonile khalanga ku mindzuku hi le ku vhakeleni ka project ya le Ngalani yi endliwa ku fana na yona ku vanhu lava tshamaka laha swidakani swe le Talani hi la ku mamakela tindhawu ta ku tshama ta kahle ni swi tekele enhlokweni ku hatla ni ya Talani ni nge se vuya ni nga se rivala na ha ri na moya wa ku leswi ni nga swi dyondza leni na ku swi vona swi khe swi humelela loko ni hlangana na vanhu lava ni hlanganaka na vona va ti-project managers ti-contractora leti nga thoriwa ku ta kota ku tirha because xin'wana ni nga xi vona khalanga i ku hina ti-contractora leti hi ti tholaka ta nyenyela a va tirhi hi ku hatlisa va tirha swi teka nkarhi wo leha ngopfu ku endla project na loko ku ri ku mfumo mali wu na yona swi hi tekela nkarhi wo leha ngopfu hikuva hi thole van'wakontractora lava va nga tirheki ku hi teka kumbe hi ku hatlisa loko hi za ku langutela hi swin'wana swa leswi ni lavaka ku swi fikelela mundzuku loko ni hlangana na un'wana na un'wana ni va kombisa ku matiko man'wani va swi kota ku endla swilo leswi endlaka swona hi ndlela ya xiyimo xa le henhla i ncini lexi hi tsandzisaka hina na hi yo mhaka yin'wana ya leyi hi nga yi dyondza mara swi tele ni kombisini khalanga ku le Egypt a hi ri kona va sungule ndhawu yin'wana va yi vitanyaka i New Cairo wa vona doroba ro fana Johannesburg doroba ro fana Polokwane doroba ro fana Giyani swi le ka hina van'watipolitiki ku teka xiboho ho tshuka hi kula a ni ma hi vona Giyani mina n'wi hi tive ku Benston yi vula nyana ndhawu nyana yitsongo nyana mara hi nga teka xiboho siku rin'wana khalanga ekhanseleni ya Giyani va tibyela ku va na ku pfula doroba hi vinyiwani va teka xiboho va ku tlhelo leri se hi la ku maka swilo no nyika xikombiso hi ku mina ho Giyani a yi tivi ho hi teka xikombiso ku wa vona loko i famba i huma a Giyani ya ka Malamulele kumeli munhu a tamaka mpfhuka maka yini hi vana va ndhavezisa hi vulavula ku ndhawu leyi se hi yi demarcatini hi la ku vona ti-building letikulu na vanhu lava tshamaka laha swi ta kota ku hi ndlela mintirho hi teka xiboho swi nga teki 30 years phela nga nge ni vula ni ku antiguo hi rito ra xihlanganisi ni criticize na mfumo lowu ni nga ka wona hi na 30 years wa democracy hi tihi vulavula ku hi la ku endla madoroba kumbe leswi hi swi vula ku ti-smart cities a hi se simeka na rin'we smart city ho vulavula khalanga ni swi vona hi matihlo ni ri a Egypt va teka xiboho ku va lava ku sungula doroba ra Cairo hi vuntshwa somewhere i swi vona kahle ku a swi na malembe mamune va swi pronounce-ile mara se ku na mhaka yikulu leswi vula ku i construction site ku busy i vona ti-crane ya henhla na le hansi ku le ku akiweni ene misava ya vona a yi fana hina hi le deserteni mara wa swi vona ku le ku tirhiweni swin'wana swa leswi hi nga swi dyondza ni hleketa ku na ministara hi hetile hi vulavula hi ministara hina ha vulavula smart city hi te hi le ku endla Amusina hi te hi le ku endla Aliphalale hi le ku vulavuleni mara ministara ku na nchumu na loko ku ri hava mali nga hi ya ku van'wamabindzu lava nga na mali va kha va ta simeka va kota ku endla mintirho ku vona ku timhaka ta vutshamo kumbe swa investment a swi kota ku create mintirho mc a hi gimeteni kwala nkhendzeli swinene nkarhi wa n'wina
ta bula hali ya le talano yi lawa hi bula kahle hi ri na nkarhi ngiyakona mntuku khalanga no ngiyakona mntuku leswi ngete hi sungulile a hi rivalangi lomu hi kona talani ikaze hi tshamiseka talani hi nga se suka la ka department leyi nga ka yo sweswi hi vona ku leswi a hi lava swo swa humelela inkomo MEC ya khensa MEC wa timhaka ta matirhisano wa mafumele matshamelo ya vana na timhaka ta ndhavuko Limpopo MEC Bioscope Makamba gimeta nongonoko Africa wa vulavula a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula Dzuma ra mina na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani va landela andzaka mahungu ya misava na Sisi Lillian Hlavangwani ya Sesilili ePhalavulwa Hoodspray Gravel na le Akhonhulu Iswin'we eka 92.0 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela